I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Helatu baten errezitea egiteko 8 arroz gorringo behar dira. 200 gramo azukre, 710 mililitro esne eta txipsajoi pakete bat. Voy a pillarme un bus hacia la luna y allí con los marcianos la fiesta animaré. Inventaré una nueva bebida que solo con probarla todo te saldrá bien. Lehenik eta behin, esnea lapiko batean botako dugu. Irakiten hasi arte. Geroago, ontzi batean azukrea eta arroz gorringoa gehitu egingo dugu. Eta tresna honekin irabiatzen hasiko gera. Lehengo tresnarekin oso zaila zenez irabiatzea, minipinber batekin hobeto eta errazago egingo dugu. Irabiatu ondoren, txipsajoiek mozten hasiko gara. Dena moztu ondoren, ontzira gehituko dugu. Esnea horrela dagoenean, lapikura eta nahasten hasiko gara. Horrela, pare bat minutu ondoren. Eta azkenik hozkailuan sartuko dugu 3 orduz, helatua bihurtzeko.